Ket addan nga nag-aduti ng nahigantayon nga sa sano ako. Addan nga intay mikigimgimong, mabalin pa siguro nga mangyat adal tayo sa saw ni Apo. Ket iti personal, mabalin nga adya pamati na ket maagasan suna. Amen. Ngem agpaypay suday diyan pamati ta nagtakderan na. So nga nukit-kitan tayo, ti kinaimbag ti Diyos saya. Na po makita nat uray kas ano ti kababata yung tao. Uray kas ano ti kinabasit tayo nga tao. Amuna makitkita na tayo. No kas ano ti nagyan tinagunag iti puso tayo. Ta yar-arig tayo dito nga intay pag inadalin tatakit. No pampanunutan da ako na di kinabulsik na kit. Nukit-kitan ti tao kit nagbaba. Naimpang nga rabi iti amin kakabsat, agyaman tayo iti apo, nadanunan tayo manan iti may kainom nga aldaw, dahil nga lawas, isa ti pinagdanggay tayo, tapno kasta, intay manan, pag inadalan, dahil iti sa uti apo, tapno adupa, iti mamuan tayo kun, dahil nga, kapatid ka pa, iti pamati tayo. Nagkasakbay nga ron, ngayon tayo nga ron, rugyan. So amin, tayo nga ron ti panagkarara. Man nakabalin, managayat, kan managparabo na Diyos, sika iti Diyos nga nendakkelan, sika iti Diyos man nakabalin ka dagiti biyag mi. Manipod kiti ikaw naganti puso mi Apo kan ti biyag mi. Apo, itagay mi, itinagan mo, dayawan da ka. Pagrukbagan da ka o Apo, pagyamanan da ka tinendakkelan. Iti so amin nga aspeto iti biyag mi Apo, pain mi ken ka, tas kadagiti Apo ti sagot mi ken ka. Agyaman kami o Diyos. Agyaman kami o Apo, iti balaygi, inaldaw, palagbiag mi. Ura pa'y Apo, iti kan kanayon ng panangkuy-kuy mo kada kami, agyaman kami unay. At iti sa umapo nga mawarwar, tangarabi, itawag weekend ka, nga ikaw bendisyonan, kastamot ti anak mo Apo, nga mangibingay. Kastamot kada kami o Diyos, nga uray pa'y kadagiti, masakbay nga tingid o Diyos. Kadagupan Apo, tidaytoy Apo nga grupo, kadagiti kakabsat mi, nga tingid, Apo iruknoy mi tibiyag mi ken ka, dalusan na kami o Apo, pakawanan na kami dito nga basol mi, kastamot Apo, dalusan mo Apo ti kapanunutan mi, napno maikari kami o Diyos, naglakaamang dito nga sa mga Apo. Nisyo na ditunggal may sa Apo, aging gana ti panagsisina mi. Idayo da ka Apo, ganitalok da ka, itinagan niya po may Jesus, dinawat na amin dito. Amen. Tingarog kantahin, di kanta kagsat nga God is good all the time. God is good All the and all the time. God is good. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If we're walking through the valley and the shadows all around, do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. That is promise to never leave you, never forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. We
Holy Spirit, and we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands. Through the times of faith, I can clearly see God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is 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 good. He's so good. He's so good. Oh, God is good. God is good. He's so good. He's so good all the time. Amen. You are so good, Father. Even though we have ups and downs, you're still good, Father. Even the weather is bad, you're still good, Lord. Even the situation is bad, you're still good, Father God. In every time, in all the time, you are good. Yes. We thank you, Father God, for being good to us. You are faithful and just. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Walang bantay ng maymay, manipay panakaupay, awan na yung sundo at
Kanyakin ka magkaisina. Sigala eti pamanga. Ganan kung pagtuyaya. Oh Jesus, oh Jesus, When ako si kalan, Tutuloy ako kan kantahan ni Apo. Hindi na sa mikulian na kadagiti na samit nga naramit mo kada kami. Sa miyapo may tura ni Degdaya. Sa miyapo may tura na po. Iti agragsak, agrapo. Kan kanahin ng Diyos. Kada kadagiti sibay. Agyaman kami unay ken ka. Naman na po. Ikumit miyapo, tibiyag miyapo. Tiday tiyapo palagin nadal me. Tiday tiyapo glawlaw. Ipanaga. Tiday tiyapo pagdangan makikadda ka. Ipahay mo ako kitang nagalina. Ipahay mo ako ti ragulang nagsa. Ipahay mo ako ti panagkay-kay sabi. Ipahay mo ako ti balay. Nagyaman kami kaya nagyaman kami. Alay tayo kaunay kung may tantanong ka. Itinagan niya po ba Jesus. Kinawat niya rin na ito. Amen. Amen. Kita nga ro din kapsa tagsagana tete nga ro da lakawan lagi di sa ti Apo ket kayat ko nga i-introduce kada kayo iti mangibiyay tatangarabi awan sa bali isa ti pangamaen mi ti dati pagtangan ti brother Alwin. So nakat na yan ang di Ilocos inunaan nga anak ni Tatang Will kay ni Nanay Este ket nabinbindisyonan unay dagiti naganak na nadaanak na nga mangibigbing ti sa ti Apo. Brother Alwin, the table is ready. And agyaman nak ti parabor ken bendisyon ti Apo ti opportunity nga ipapaina napunta pa so na nga nakimimbat ti Dios tangko nga ekspektaren nga siya gayon ti agsawi ti deti nga gundaway ngem kapoy ti palagip digiti kabalay ko ket adda nga always ready ako na ni kapsathani oray anya iti mapaspasamak adda nga nakasagana talatakan kanayon basta pare iti Apo. So nga iti dito nga gundaway kablaw ko tinagat ti Apo kanya ti amin nga adda iti dito nga tilawng ta agpaiso nga haan nga adya desgrasya ti tinagatender tayo no diket di talagang in tayo ni Apo dati nga gundaway ngayon tayo pinag-umong tapno agadal tayo ken pag-iinadalan tayo digiti sasauna iti dito nga oras ket alawang kabsat
no adda ti Bible yo dawati nga rod ti pananglukat yo iti Marcos 10:43 to 51 52. Dati kat hanin han nga DJ damo nga intayo mangigan wenno adalan no dikit di amo tayo dating wenno mabasbasa tayo dating intayo nga pag inadalan tatang adaman ti basit nga mabaling kumot nga ilawlawag oray hana sa hana ka nagadal iti Bible School nga gapo iti bendisyon ti Apo ket mabalinan tayo met latang i waragawag ti sason ni Apo. Mark, ano Mark? Mark 10 43 to 52. Masabi. Okay. Basahan tayo nga ron ti Ilocano kabsat. Dimting na Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu matattaw ijay Jericho. Idi pumampanaw dan sa jay adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan ti maysa nga agpalpalama ni Bartimeo abulsek nga anak ni Timeo. Apaman ang nangeg na nga adda ni Jesus sa taga Nazaret impukkaw na Jesus anak ni David kasyan na kadi. Ado dagiti tattawa ng guwet kenkwana ket imbagada nga agulimot ngem inyadda na ket di ti nangipukaw anak ni David kasyan na kadi. Nagsardeng ni Jesus ayaban nyo man ditoy kinanana. Nayaban da nga ron ti bulsek agragsak ka kinunada kenkwana. Tumakder ka ta paayaban da ka. Inwarsi ni Bartimeo ti kagay na timakder adagos ket immasideg ken ni Jesus. Anya ti kayat mo nga aramidek ken ka sinalodsod ni Jesus. Maestro, makakita kuma. Insongbat ti bulsek ingkan kinuna ni Jesus. Pinaimbag na ka ti pammatim. Nakakita dagos ti bulsek ket simurot ken Jesus. Alawan na po dano nga isu iti makabalin lang amang lukat iti panagkita na iti dato nga dagat no makita na ti lubong na aramid gapu iti dedya nga pamati. Kitan kastata kumamot kakabsat han kumanga gapu ti bagbaga tayo nga Kristiyano tayon. Han kumanga gapu tada tayo nga kanayon pag mikigimgimong iti Domingo. Hantay ko mga agin bubulsak. No dikit di ipakita tayo kuma nga da tayo ket napaagpaypay so nga sumursurot iti Dios. Taapay nga kunak nga hantay ko magin bubulsak. Tapod no unahin no adatay jay adati makita tayo nga may isa nga banag uno ikadigiti kabsat tayo mabalita mitkit nga tubngaran ti kabsat tayo nga tapno may iturong mo isuna iti pagsayatan. Teko na ako hatap no handa nga ginbubulsek mabalintay nga tubngaran mabalintay yung iba nga kabsat. Kasla hanga na saya at data nga arami din mayaw awangkan. Mabalintay nga nga iba nga tikas ti kabsat tayo. Mabalintay mo nga no kahit na ti patubngar ko nakangam no di na kaya takit talaga nga awan ti mabalinan tayo. Ngem no kayat na nga awaten iti pamagbaga wenno patigmaan data nga ibay pay tayo kanya na han nga panang kontram kanya na wenno panang pasakit mo kanya na no dikit di pinang ipariknam ti ayat mo kanya na. Amen. Gapot na makita mga sabalin iti way di dalan na dapat nga agdiretso sabalin ti way na iso nga kunak nga hantay kung mga agin bubulsa tadatay ti makakita
iti aramid ti tunggal maysa. Tas siya kang kumakita di aramid ko nga kamalik no diyo ibaga kanya. So nga ko nakahantay ko mga agin bubulsa. Malay jacket ka sa kausat. Amen. So nga dating adult tayo adapted 12 nga nakita nga ajay adal iti dati kani Bartimeo. Kausat. Ta atay kunana dito nga may nga Jesus noticed even the least among us. Ajay oras sa ti kinababa tayo. Makitkitan amo ni apo ti kwa tayo makikita na tayo. Legit muna. Ti may kadwa our weakness should lead us to God. Kita tayo sa no anya ti weakness tayo di pagkapuyan tayo ituro na tayo ni apo. Wen aja ti kwa ti may katalo we must endure hardship in life. Aja ti may katalo makita nga pa dito ipay kabsat. Aja ko na nga we must endure hardship in life. Di tinagiptor ti biag ta paiso no bulag ka kasano ti pinakon mo di ko aga talaga jay pinagananos mo ti biag mo. Di ka mo makakita ta agananos ka nga talaga jay kuam aganos. Siyempre no awan ti mangkibin kanya mo no ka ket di mo ta mo jay torturungam. So nga talaga jay adda jay talaga nga kinaanos. Aja may kupat we must follow God commandments rather than man tradition. Ajay ano jay ilokan na jay kan nasasat nga surutem ajay pagayatan ti apo kaysa jay ikukwat ti tattao di jay tradition ti tattao. So jay may nga ay kuan jay. Ajay may kalima kunana we must work the work of God. Sa pula na ang talaga nga trabaho tayo para iti trabaho ti apo. Ajay makainam kunana dati yan obedience and faith comes together. So dayay pinag-obey tayo ti apo, di pamati tayo talagang kuy-kuyig dito tayo. Tano awan jay pinagtulog mo okay awan jay pamati ay awan nga talaga. May talaga nga padayay. So nga ni Bartimeo talaga ada deja kukuyog am amin kanya na deja ada amin kanya na deja ta di pamati na nga talaga ke na talaga nga no bagakit nakaposte ko man hangag kote. Ta talaga nga ada deja panang panagtarigagay na nga talaga nga iso na namnaman na nga talaga nga no mawa anang diyan surot na jay pagayatan ni apo kita maagasan iso na. Ajay may kapito God will one day take away the spiritual blindness of this world. Iso diyan ko nakakabsat nga tay kumahante kang maagin bubulagan ta makita tayo ta mo matigiti kabsat nga adati makita tayo nga nasayaat kuno tayo may isubali da iti dalan mabalin tayo nga pakdaaran ida tapno no adda da nga may ilintang metlaeng gan makita da no sa sinno tayo nga magibagbaga kanya da no kasano ja ayat tayo makanya da. Adya may kawalo kunana ditoy we must be the light of the world. Ayan, kuna ko nga datay kung patagbaling nga silaw. May pakita ko mga datay ti silaw tapno hantay ko matay kalkalban dyan silaw tayo ti labaw no. Tapno makita na dyan rang tayo. Pakita na dyan si silaw ti biyag tayo. Ayan may kasiyaham ko na God will heal us according to His purpose. Agpaiso kakabsat. Oray pa kasano ti dawat tayo nga dawat no aumbot talaga jay pamati tayo. Siyempre ni apo agoray ka anak ko pa kitkitan pala ni apo no talagang kasano jay kinatib ka jay pamatin kanya na sa nanti ipaay.
So nga dapat nakit ando na jay talaga nga willingness jay pinang surrender mo ti bagbagim. Kasla jay naman ni Bartemio nga kanana idi pinaayabandan nakit impurwak na ajay kagaynan na panen. Arig na ajay inikat na ajay kwanta talaga amo na nga mawayawayan so nan makakita nagbaling gapoy ti pamati na kini Apo. Ajay may kasangapulo kuna na we must stop being self-righteousness. Hantay ko mga dayjay irasrasonan jay na yan. Huwag kinakilo ko ma arami tayo oray ibang oray makita da ko majay oray makita da jay aramid mon nga made kit abogado mo na pagbalin mo na lintag ngamahaan ko makas jay taamin da gito makikita ni Apo ajay may ka-11 kanana we must fear God rather than man. Payso ka sa dapat na nga ni Apo ti pabot ng tayuhan nga dagiti tattao. Agpayso nga no butbutangan na kadya tao man wano ikan nakati kasla dayjay pangalan na jay arig na kamangke pangpangtaan na ka. Kasla jay kwani in kwani pastor nas di ang malipatan. Na dati may isang iglesia, may isang example na may isang kapilya. Kay itata adamot digitay armado nga lalaki nga napan ngem di daam mo nga papastor gayam dagijay. Kinita na pamati da. Idi madamat ti gimong nang ikabilda ka no ti Biblia kas ta jay ruangan. Ta kunada kanya da no hanyo kayat ti matay tukpra nyo daw ti Biblia ipayat yung rumwar kayon tunggal may sa kanya yaw kitanda na sino tinatundot pamati na itata siyempre ti buteng da nakapaltog da karon nandat kayat ti matay ket tinopranda pinayatan da rin warda di kanya na odi jo ubeng sang sangit pinidot na dyan Biblia sa rimwar. Handa pinaltukan tayo idi ko nakuandan nga may salang tinapudno ti pamati na dito dati lobing. Kunada kakabsat so nga nagpintas ng ilustrasyon mo ajay ta agpaypay so siputan niyo ajay kinapudno ti pamati. Gapulain ti pinang buteng kanyang diya tao. Tinalikudamon ni Apo. Ditay nga nga panunutin no kas ano ti kinabilag ti Dios. Nga mabalinan mo nga no putok da madi nga putok ja paltog ka jay pamati tayo nga pinag serserbi ti Apo. Di nga ta nabilbilag jay apan nakabilag na ay ti pan nakabalin ti Apo kaysa dagi jay tattao nga agpaysa. So nga payso ato ka sa we must fear God rather than man. Timodi kunana ditoy God has called the police of this world. Nay, apa nga takas to da ikon ni Apo nga ada ato police digiti kwa. Ngam agpayso nga sapsapulin ay kitkitan ni Apo digiti ka sa kit no kita na digito agar aramid mo tikas tikas lang mo digito ang black magic siyempre amo na Apo nag pulis digito itilubong tumangal alilaw da so nga digito tisapsapulan ni Apo digijay mangal alilaw itilubong tapno ilintig na ida ay kausat kaya so nga iso tinaalak ka dati ti kwan ni Bartemio dati 12 itutoy hindi ko kakit agpaypayso dati ko ni Bartemio ko na jet pamati na nagbilag ko noonay tano ko ko agad dati nakita kito hindi ko ni Bartemio dati do sa dito adda kanya na dito mamata ko na adda kanya na tano awan dito kanya na hangan agasan
Hanya na yaban ni apong imas dagjayan na. Tadya ko na nadya mo nang kat makita ni apo uri kasano ti kinababatay kat makita na kat. Makita na dya puso tayo. Dagi dya babak nang ikugtar da pa dya palpalama. Dagi dya awan ti Diyos nang tekwa ikugtar da to praanda ng ni apo inayaban na. So nga agyamyaman tayo ti apo gaputa makita na no siya sino tayo iti sangwana na. Siya sino tayo nga agserserbikan niya na, sa sino tayo nga anak na napudno nga taltalik kanya na. So nga yaman na kiti apo itayat na ket noan niya man ti mainayon nyo tamok nga adu ti mainayon nyo kadatoy nga pag inadalan tayo iti dati ket Bible study kabsat mabalin tayo amin tagsao. So nga dawatek kada kayo ti tulong yung mga ayat yung mangnayon kadatoy naginadalan tayo iti dito bundaway. Sila tayo lahat sa tayo sharing. Sige. Alaw nga rod, isarate nga rod nga rami tayong kapsat. Ama, agyam kami unay wapo kadagito nga sasaom nga nadalan mi, kit mamati kami unay ulod God. Nga adda ulod Jesus nga simrek iti panunot ken puso mi wapo. Digito nga sasaom iti gundaway. Kit agbaling ka di ulod God nga isuwa po iti sanggirmi digiti sasaom ulod God akan kanayon agbaling ka di wapo nga isu iti sarukudmi iti kami panagpagpagna nga may sumursurot kanya mo Lord Jesus. Una po italik mingarken ka ti sibubukal ulod God nga gumlomi wapo. Tadda ka di ulod God tagtultuloy nga panagbaymay sami. Adda ka di ulod God tagtultuloy nga barat ti pamati mi nga agserbi kanyan. Hammo ka di palubos o Lord God nga makalban digiti silaw mi o Lord Jesus. Tapno makita daw o Lord God no sa sinno ka nga Diyos no may mi pagserserbian. Ama italik mi nga rodin ken ka tibiyag tunggal maysa o Lord God kada kami nga mag-anak mo. Amen o Lord God nga makangigtuman kadigiti nga sasaom. Talik ko ken ka ket bendisyonam ipakaawat mo wapo digiti nga sasaom. Kay so Lord God ti pagbiyagan tunggal maysa iti spiritual life. Ama agyaman ka mo. Unay ken ka, kitalik ko nga rodin ken kami na gitoy. May gapot tinagan mga pesos. Amen. Na-observe ko lang niya. Nabanggit yung adi pamati ni Bartelio. Tatan. Amin nga tattao, ada pamati na. Nakadepende, no kasanod ka unag. Kinapudpud no kan kinapaypay suday ka nga pamati. Kinadakkel ti pamati, nakadepende. Kaurepe ka dagiti satanic churches ket adalat tambot pamati da. Okay. So ije pamati ni Bartimeo. Di ba kung na ije ni Apo Jesus ket gapo iti pamati na kad naagasan. May kadwa. Anya trigat nan iti maysa nga bulsa. Sa pelag palpalama. Let's say, imagine tayo kakabsat niya. Tingnat aldaw. Kat lumabas ni Apo Jesus. Kat agpalpalamang sunod dyan nga bulag. At tanggaputan ng ngud na nga amay ni Apo Jesus. At ni Apo Jesus. Nagpukawi suna. Manipod siguro yan ti deepest chamber of his diaphragm nguno esophagus. Impukaw na nga, Jesus, anak ni David. Kasi kakabsat. Ngam, makita tayo dyan nga. Adadalat tamat itak tao nga intermitida. Pagsardengan da, pinagsardengan da pa isuna. Kat deje nga inaramid da ken kuana, mas ad-ad da pa nga impigpig sana pinagpukaw. Nga imbaga na nga, Jesus, anak ni David, kaasya nakadi. Una na nga kasjay kakabsat, anya. So makita tayo, ay nga pamati, haan nga, asi-asi nga pamati, hang nga narabaw nga pamati. Ta, idzay nga, may sapay kakabsat no anyaman iti ikarkararan mo kini Apo kas lang api nagbayag mo lang nga madipay nga umay iyad adam ipigpigsam nga kulitin ni Apo uldo mo na deta nga kayat mo kung mga mapasamak kanya iyad adam ang agpapansin ka ni Apo kasakas jay katatan ni Apo Jesus pa yung tinangdamag ken ko ana niya iti kayat mo so dinawat na he is free nga dinawat na iti panakaagas
kat mapasubli kanya na DJ site na kun DJ nga gapo ka DJ nga pamati na iso na agasan iso na. So reflection ko kinya kasano man iti kadakkel wenno karigat iti biag basta de pamatim dapat napaypay sukuma. Siguro agijida duma ket anan makipampamati dalang gaputa dati kabsat da iti may nga church uno dati friends da makisursurot dalang kasjay wenno na-invite dalang isuna gaputa close da kasjay tapos ket aji nga pamati kas lang nakisursurot lang kasjay nga maawan iti talaga nga nauneg nga ano tawag na DJ awan nga encounter na ken ni Apo Diyos uno ni Apo Jesus tapno mapataod DJ napaypay so ken nauneg nga pamati aji lain so nga nagpamati tayo ipudpudno tayo ni pepeso tayo kasjay lang nga ay ayam ti agsarbi ken ni Apo lalo ita tadandani nga may ti Apo ni pepeso tayo ti agsarbi ken kuat Tapatak lang ligay dat ng ano natin ito. Kanyak nga. Ano yan? I-appreciate kinagisurot, i-effort na. Sa mabindisyon na ako. Kompleto, kumbaga, handay nga dati ka sa kanya handay ko nga nagulbaga ligay. Yung nayonak lang bigay ko na ni Sister Choy nga, kahit ko lang inayon nga, one way to test the genuine tiki na genuine di ba mati tayo ko digay di damo agpukaw adu ti mga tipa nung tandabay at talnaka karinggol ka uri kanya tayo nag-desire tayo adu ti hadlang laddo makakwa quiet tayo jadi DJ kayat tayo nga ma-embrace marakop ti Apo wino masig adarigay instances nga mga tipa kanya tayo kat agtal na tayo matin dumakat kagladay di reflection kanya na nabuhayan na kiti kasi nga level ti pamati hindi nung tanda tal na ka man makaringgol ka ni kala kasi siguro bulag ka tal na ka kasi mababang uri ng Uy, kaya panagkita ti pinaka-testing, ti measurement ti kina-genuine ti pamati aglalalo nga hindi kiss na wala siyang pakialam ti importante kanya na mamangig niya po ito sa lalo so nga ambit nga kinatakran ti pamati as small as mustard kahit mabalin mo nga paakarin ti kwa bantay at lakas jati kaya nasa win di jay kina-genuine kina-paypay so di jay pamati tayo pamati matesting iti kat lakas jay nga wagas talaga man ta makaringgor kayo noon ada makaringgor kayo naghalilo kayo lakay aghalilo kayo agtalnaka ka di kat iso ti way of communication mo kanya ako. So, it's very good to study. May kadwali ay ano tayo sa lusod, aping nga tamagin pa iti ako. If God is all-knowing God, siyempre amunan ko na. Aping nga agad na magpagkat amunan ko na jay. Alagad, Diyos isunod jay. Kan nagkatawang tao, imposibleng hanam mo. Yan mo duma, oray mo dahil anak tayo. Anak kayat mo ko na tayo, oray amo tayo nga, oray amo tayo nga dawaw ti pang ice cream, ta nagpudot ti panawin. Anak kayat mo. Kaya amo ngayon nga tatay, agapukan niya na, di jay, kahit ko ti makakita ako. So nga, let our reputation be known. Masapon nga agsasao tayo, Lord. Bless them, bless. Kalangay, agsasao tayo, hangad na tayo. Hindi ko natagarap nga mabangga. At nagpilosopo nga may kararagtipin na. Lord, amom ti kararagtip, so ni,
Amen. Kung ano ka na. Hmm? Talaga kasi nga di ay galo anda na kita yung sinasadot. Ang ikaduan. Kaya masagdante, ang pinagyan ti puso ng iling. Sige, da kayo mat. Ito na pa. Tatang ka ako. Nasakti ko na yung Well, una. Teka mas lagi ka pa. Kaman timabalin nga inayang ko may panggati pa nagpapamati. Panailaw-law ko na yung bago iti may panggati pa nagpapamati. Talagang namati. Yung iba lang mo di nakita kita. Tapos ay kung pastor nakintas kita nakailaw-lawag na good may panggap mo kini Jesus. Di pa namati ti tao kin Jesus. Kala di jay kuma nagpamati kaputan ng nangag na ni di may panggap kin Jesus nga makaling na agad inag-agasan na good sana na nagpating na jay pinjay nga napataon na pamati na pastay ko natay yung bagbalato ti Diyos ano kapit sa pati panamati na good injay nga gaputa itinang nangag na kadagiti bagbaga good makita nga iti urno mabaling nga daduma handa nga nang nangugan ni Apo Diyos mabaling nga daduma nang nanguganda ng kurang dati pamati dagita tao diay tapay kay paglinda nga aglaaw imbis nga tulungan da kuma ibagbaga napintas pa nakilaluwag na di pamati na ng pasalamat manunot kumit dagi jay mangipagal jay kuma dagi jay mangipagal Tulungan na. pasla ako comparison kuma dagi maapay nga pagod da imbis nga kumada uwen nang nagmingkin lagi kami nga nangagas kitag paiso wa magasang kami imbis nga asli ko nga kunada san mo ta paglinda red da kamo no manong tao as jay nga kasking pa natin pamati na nga simpo kin may isa nga makita jay di nga tao may sapay nga nausar ti panakabalin ni Apo Diyos nga bang panipnag kadagi ko ni Apo Diyos nga nang nagdagiti sa tao hindi ko na kita nyo mabaling nga di nga tao nang nangag na mabaling nga dagi duma ang namit nga nang nangag na kunang ti pamari dapat iti nga banal nga nausabi nga tao tapnon makita dangan ni Apo Diyos ket pag mataun natin hangad mata sanda nga di ka na mati rin tao impakita ni Apo Diyos ti kinadiyos na kaya ko arata narabing natin imposible hangko nga kuha ni di pa nag-aral tiyo nakalpas buwak lang ti nakita nga selama inayong tak selama di ko na nanyat naman nga ito kuha nakita ko ti na pasla na usar nang ipakita pa iti panakabalhin nga Apo Diyos kadagiti sa tao tayo sumarod ti kanayong may gaskastan na Apo Diyos mas dahil nga kalawlawagan na dagiti sa tao kutit jay ado dagi ako na agungit da nakita dan nga talaga nga lukatag na Apo Diyos ti ko mabaling nga adungit ti namati jay di nakita na nga nagmatak ngayon ito nakita Amen. Ngayon nakmat yung madamdama ikararaganda umasilig tayo kan Apo Isos taagasan na mamut mayat dagi di imbagbagayo when it comes to pamati mayat dagi di dose nga kuam pakitam nga kababalin ni nga nakitam ije teksto DJ number 12 kunam ni Apo Diyos ayaban na sapsapulan na dagiti foolish ije Biblia dati kunana ni Pablo sa nang ibagajay the foolishness of God is higher than the wit of man tagamen ti panangkita ti tao kani Apo Diyos linuloko dagiti Kristiyano niya dagita di pan nakatay na Apo Isus di cross kinatawaan da foolishness dagita tati agan andar di kinalaing ti tao nangatot laing dahil so nga niya dagita niya serbi na dagita
Take it, di alaing tayo. Iso ti kwa. Ti pagandaran tayo kas jay ti mentalidad ti tao. Nangato da. Iso nga panangkita da kadagiti wagas na Apo Diyos. Linuluko. Awan sarbina. Kat ultimate nga panangipakitaan ti tao, idinatay na Apo Isus iti cross. Kinakatawaan da, agsipod ta ti panangkita da nga road, kat di wagas na Apo Diyos, kat awan sarbina. Uray ni Satanas. Although ni Satanas, amuna nga di panakatay ni Apo Isus di cross. Kat isot pakaabakan na. Ngam, handa nga napakadaan, nga tiwagas gayam na Apo Isus nor ay regan kumakit paunag. Ti amu da jay laing ti tao day jay ti pangbanggaan na Apo Isus. Ngaman gayam ta ejek no arig na kadi pabaliktad. Jay kasla sabali nga wagas di no sarna. So di jay number 12. Tapos di may isa nga nakitak ijay DJ number 12 kat ay niya J 12 nga points mo man kat pagbali ng taman nga 13 ipababambasit dagi J imuna ta number 1 mo J ibagak number 1 mo ti puntos ko kunanat toy Jesus son of David have mercy on me. Jesus son of David have mercy on me. Namindwang, inulit na diya, di ba? Tapos si Gemma Udi, di inayaban na Apo Isus kunana. Ayan na diyan. Di inayaban na Apo Isus, napan di verse 50. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Nibatan na aminan, napan ka na Apo Isus. Duwa nga ba nagdaytoy? Di pamati na nga ipagbaga tayo tatay. Ngam ti pamati kakabsat. Haang ko nga kontraan dagi dyan bagbaga yung pamati. Kaya't ko nga nayunan. Kaya't ko nga lawlawagan. Ti pamati nakadepende ijay pagpampamatyam. Dahito nga tugaw. Amo ko na tipker. Iso nga komportable ang tugaw. No magnaak di agdan, amok nga hanak nga matinag, taawitan dak di agdan. Iso nga haanak mabutang, kas gamot ti pamati. No ti pamati tayo kat nakabasar, nakadepende ka na po Diyos, awan pagbut nga tayo. Ngam no ti pamati kat nakadepende ka ni Muhammad, wano si Numan, wano ni Maria nga na tayo, medyo agamak ka. Oh, mading sakot, delikadong sakot na ito, kasday. Kaya't kung asawon, no, i-trace tayo tintero nga Biblia, nang rugi ka ni Father of Faith, which is Abraham. Di ba nagkatawa pa eh? Lakaya ko, naganakak pa lang. Inbasar na ije Diyos. Taam muna da ije Diyos, kabailan namin. Ni David, amo na nga adu ti mangkamkamat kanya na, adu ti pataykan kwa na. Ngam amo na DJ Diyos na. Isungan nga nagbutang na matilata ka na ako Diyos. Dagi nayan na dito yan. Da Joshua, kanda iti da do mga judges, kasi mo, labsan tayo dagi jayan. Mapantayo ka ni Daniel. Ni Daniel, muna na po Diyos. Iso nga saan nga nagbutong, hindi ko na di ari nga madusa, matay, dagiti saan nga, dagiti agkararag iti Diyos da, kat kasalaksidan da ni di ari. Dagiti gagayom na, anya nagpintas diin bagada. Anya ti kunada, DJ Diyos mi, kabailan da kami nga ilapsot. Kunana, di ba kunana nga jay taluda kat ipanda jay kwa japoy Urno. urno kunaan niya ti kunada day jay Diyos mi kabailan da kami nga ilapsot ngam nagpintas niya ngam uray saan da kami nga ilapsot saan kami latta nga agkornugan ka ta day jay Diyos mi kat nakkel jay Diyos mi nangat nga tong sika nagpintas na di ba? Ni Pablo,
Kas day matlaan ti kunana nga uray no idi apan jay kwan di ba ti ultimate nga goal na mapan na ibaga ti ebanghelyo ken ni Are ni Cesar. Okay? Cesar de jay kasla pan nakaari ti kwa ti Roman government. Ket kuna dagi jay kwa dagi jay kuna dagi jay church jay Ephesians sa diya wano Jerusalem church. Ti kuna ti Espiritu Santo patayen da ka numapangkadjay kunada. Saan ka nga mapan? Tamatay ka kunada. Ngam anya tinaramid na apo, anya tinaramid ni Pablo. Uray matayak. Lakad di maited ko maibagak ti sao ni apo. Ken kwada. Tati pinati ti kinita na jay Diyos nga dakkel. Haan nga nagdepende ijay pamati na. Han nga nagdepende ijay kabailan na nga mamati. No di ket di uray basit ti pamati. No laket di jay Diyos ko ket dakkel. Amen. Dayjay ti ayan ti kwa. Ayan ti puntos na. Di maysa. Son, kasla day ti mutlaang. Son of David, have mercy on me. Amuna, te ijidaan nga tulag amuda no anya DJ son of David, son of man. Amuda no anyat kayat na nga sa unday jay. Tain proklama dagiti propetas idi naglabas. Amuda nga dayjay ket datay Mesias nga umay nga mangisalakan ken kwada. Mangtulong ken kwada. Isu nga idi masideg kinapoy sos imbaga na nga son of David amuna nga dayjay ket man nakabalin. Have mercy on me kunanapay. Nagpatulong. Ket kayat ko ditoy kunana dito di inwagsak na amin. Ket timaray limag to ket napan ken Apo Hesus nagpintas dayto nga mensahe. Nagmayat nga ikwa daytoy no lalo ka dagitihan nga namati. Dagiti amin nga mamati man ken saan ada sakit na wenno awan no umasideg da ken Apo Hesus saan na ka nga laksiden. Awaten na ka. Agasan na ka. Ayaban na ka pay ket di kasla di number 12. Maipakita ditoy nga dagiti umasideg ken kuana isuda dagiti makaawat iti namnama. Isuda dagiti makaawat iti bendisyon. Isuda dagiti makaawat iti daw-dawaten da. Isu nga ikararagan da kakabsat. Unang duko di nang nangag na pampamati nang ilolog na to Diyos. So diyan nakakana. Un, amuna no sino na Apo Hesus ket gaputa masikuranan iji kasasaad na natural itan mo amin na no isulakat pagbiagam, di ba? Kinisutiga po na nga makakita Di ko na kapit patalim. Ngam nagsaya aton tati kuan na ti pamati na ket na Apo Hesus. Diyan na siya at nga pa nga Diyos. Haan nga jay kwa dagiti linuluko ko ma. I hope na awatan nyo yung ba ni nayon ko. request na sa straight away. Uwan man. Pray. Mga asyo gasan na natin. Amen.